तो anja आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ तो नि थलुत ला सिट लाका anja nga ke bang ban sumra ka bajik smoking man la ko sofo to kera kin sapur kin man la sang crime su ge chi to anja chief of defense staff general anil chauhan hurakara army chief general upendra dwivedi hurakara anja chief air marshal anja alag ap singh dum tawra ka navy chief ale admiral dinesh k tripathi dum to onsan rurana ka president ri mu phai la chukri mo tang khata po huraka to ansan rurana ka le to king operation sindu sum dati kau ka manjan ni dam hi kang anjan la chukri mo tang khata po huraka da to anjan social media la post ne ka president ri mu ka alag samoi armed forces chong to king country lang san ne tai kuna da la wing kam thong leng ne ka to wanra ka anja alag king Ministry of External Affairs la ja spokesperson Jarandir Jaswal ka khaina ka to kin anja Arunachal Pradesh anja ani on chena on wisum ka mangsan tha mun da thona ka ra ka anja an tha mun king tang tan ni thona ka ra ka nya na king chumui an kat an kam king tan ni thona ka dat la hora ka wi ka thona ka to kin Arunachal Pradesh anja an king India gung so mang saw ra ka ni da thona ka to wana ka anja king Arunachal Pradesh fa cabinet meeting on to ale kibi thura sna da kha bo ja kin Anjo district le hora ka to anja an meeting ani on chief minister Pema Khandu ka chair kan rakha po hora kara anja an gung to wing ka on state cabinet ka alag group ka ka ale joint venture company dum tawra ka nefco Arunachal hydro power corporation limited dum to an ne ka rakha po hora ka to anja an kamlam to ale king state government hora kara nefco runra ka anja an kam kam rakha po hora ka to anja gung chumura on Brackland hydro power project an tu da dam hikang trau krebala khatha po state gung da Muna kara to anja an project anun wa alia tato 1 dum tawra ka hio uraka tato 2 dum tawra ka anja nayang uraka hirong kat dum to anja si yomi district dum to hi tamang khatha po to muna ka anja an meeting round to wing ka alek kin state gung le shamu ale iyong ka gung heon tijar chok chong tawra ka alek non minister employees dum san jok do tam hi kang anja an gung le cabinet ka alek to reverse teacher transfer and posting procedure dum to lo hingin tarmuk pen anja an ni tlat am ne khana ka khata bo ra ka to anja gung state cabinet ka alek to samo division commission chong to san ni on wing power bi na khata bo hi ka alek nya la chu ntan to san ni on suspend ka thana ka khata bo to na ka anja an gung ra to an meeting gung state cabinet ka chamu ra na ale wai kin ja home card post dum don la ba khata bo ra ka anon voluntary basis samon da khata bo ra ka to an samo an home card la do hula an san non hala kan king alek district gung police na runa ka kam dam he kang samang da khata po hela ka tawna ka prime minister Narendra Modi ka alak thona ka to kin country gung government anan wa alak tv na laiman ngan that ni ta phai kam hi che kat da thona ka mona ka da that kam naman to king runa ka chumui kam ka khmang thona ka ra ka alak nya samo tv na laiman ngan that ni ka bat thong check ra ka that ni ka bat khawun ka da thona ka mona ka da anja gung to PM Narendra Modi ka high level review meeting motha ka anja national TV television program tum to anja nam hikang wonra kara ye ka thona ka anja gung lag wi ka khaina ka to ala chumura way mu kang ja way mangit kang ja TV mukh bharat abhiyan dum to anja nam wi ka la chu khaina ka dat la wonra ka to anja an meeting lag PM Modi ka alak shaw nak na humun TV na jong to ha ka san non a hale ka mam ka jong to ra ka mil hi kam kan to san jong an ring ka thong tlek tun ra kam san ni nat on dat mrai pang we a hi ring ka ko test ka dat thana ka hi ka an nat san chu phai ma thana ka to ona ka anja justice Bhushan Ramakrishnan ka waidum to anja an chumui ra on to ping mo kin the chief justice of India one for out taking lam that khatha po ra ka anja an out taking president Draupadi Murmu ka thong ka dat la ona ka to anja an out taking an no to hayo rashtrapati bondum to hai som da khatha po ra ka to justice BR ga waidum to anja an to pangwai Sanjeev Khanna dum to CJ Chauka Munjaun bala hura da khata po ora kada to anja an taking ceremony la on ale president Jagdeep Dhankar prime minister Narendra Modi ora kara alak dalang union minister sura ka judge Shintan hura da khata po supreme court hela to onra ka anja akash tir air defense system dum to anja annun wa to give alaking India na Pakistan alak ai ko to drugo to munjaun tadan ka alaking Pakistan pha ale drones dum to missile ra ka micro UAV dum to sanit dan kam ka khata bo hela ka to na ka anja an defense ila tax kam gun ka khata bo ra ka anja an technology an kin country gung langan la da thana bo hi ka king hela ka kin country surveillance sumna khata bo defense sector hela ka to na ka anja an
anja an on to aleking lang kan re la pha ale chan phan mun la kan ai aircraft dum to drones hum ra missile hum san ni thok mun leng da thana po anja an system man na tawana kara anja India to development la ka ale tai kram wang chi so mang da khatha po anja Arunachal Pradesh Nagaland Manipur Mizoram Rakara Tripura Assam Meghalaya dum san ka long hi an nga sam gong la samang da khatha po wana ka IMD la ka to Arunachal Pradesh gong le anjan chumbu da bat sam mun yellow an orange alert issue ko da khatha po ra ka ale chumbu da wan bat get mokin district an yellow alert issue ko da khatha po tawana kara anja Siang district le anja semi intensive mithun ring to anja an program ani ngo fo ka da khatha po ara an program na hele to jamlo mangkurum to Siang district sum da khatha po wana ka anja an program ani wan to deputy commissioner anja PN Thonggun dum to wan ka fo ka da khatha po ra ka anja an sun ka man na mon to anja ICR dum to NRC dum to mun ra na ka ko da khatha po ra ka to anja an hala ka to kin alag la long alag chongshin cha nan tong san ni ring kan tong leng ra kan san ni tong bul dam hi kan anja an pha program pho tha da khatha po to ra ka kin an sang mun ka kaman lai kung sang jan 5 ra ka to kin alag ja shorum tulang dum do jan jai ka de